Naših 5 politika koji su trebali da budu, ja bih rekao, preokret, nažalost, zbog nekompetentnosti je doživio neispunjavanje tih stvari. Mi smo imali... Čije nekompetentnosti? Nekompetentnosti kadrova koje smo i mi postavljali. SDP? I SDP i kadrova, oni koji su u onim ministarstvima koji pokrivaju drugi, ali koji su ušli u koaliciju. Ako je i SDP kriv, ko iz SDP-a najviše kriv? Pa zna se ko je. Rukovodstvo SDP-a i prije svega Zlatko Lagumđija, ja ga ne kritikujem ovdje da bi ja bio neko, jer ja nemam tu ambiciju. Ali je činjenica da je on predsjednik i da je prije svega morao da vodi računa i o stavovima, ajde da kažemo, ovo što ste rekli, jedne crvene turbe, pod navodnim znacima. Ako je predsjednik kantonalnog odbora zbog neslaganja sa stavom da ulazimo u koaliciju dao ostavku, onda je to trebalo da kod nas u SDP-u izazve jednu raspravu koja je mogla da relaksira stvari. Ako smo donijeli jednu odluku koja je po nama bila katastrofalna, to je spajanje izvršne i državne funkcije, pa su nam predsjednici kantonalnih odbora trebali da budu i predsjednici vlada u kantonu, gdje jedan čovjek treba da vodi te dvije funkcije, nego bi trebalo 100 ljudi da vodi te funkcije, a mi spavili sve na... Onda vam ispada da su predsjednici koji su doživjeli ovo što su doživjeli, faktički kolateralna šteta jedne politike koja...